Zelo se veselim raznolikosti programa. Na žuru se najbolj veselim japonske hrane. Ful dolgo nisem videl vseh prijateljev, ko smo se spoznali v zadnjih letih in mislim, da je tole odlična priložnost. Česa se najbolj veselim? Da nabijem Andreja v Stepmeni. Prinesti s sabo kaj zanimivega, na dogodku bo dražba, pa ne pozabite na tošle. Delali bomo suši, pa bo ful zabavno. Vrtela se bo tohomunska, J-pop, K-pop. Bo tudi plesna delavnica Gangnam Style in to bomo tudi epicness. Pridite odigrati par Project Diva komadov. Vidimo se v soboto 13. oktobra v Jedru. Vabljeni vsi. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style.